aba microfinance support center nibagira ngo bakatandikana empunu z'ekika kya Kambura igana kandi ezi babasize kuzarisa obwati project eyine empunu 879 kandi babasize kugabira abahingi empunu 639 omu gurupu nkaaga ez'abariisa. Rukungiri okuruga kare bakabarya batungi bengi konka abo kugira ngo abantu bagumane bagenda nibeyongera habaho kufunda ki kw'abantu itaka ryabarikiye so kiba kubasa kutunga empunu. Tumuragambire TV West project egi yine cheriyo neyamba entaasya y'abantu abatuire empunu abazari seje babase kwihamu okuzuguza ezirwa kwe ekyana ky'empunu eki hati kiriyo emitwaro 10-15 so ekyo kwezi kumwe so babase kongera entaasya yabo okutunga amakasente kubasa kushomesa abana babo. So it's going to be a very good center for demonstration for people to see, because seeing is believing, and also a center from where we can get pigs to distribute under the parish development model. So it is complementing the government programs, the parish development model, and the emyogal and so on. Oyihireho eky'abantu okutunga ebyana by'empunu project egihwerire abantu kwija kushoma endiisa y'omurembe hamwe n'okutunga amaniwa y'okuteeka omu ntookye zaabo. Bamwe omu batungire empunu ezi batugambire baraganyirwemu. Turi omu mpunu 200 pigs nituguzaho tutungamu sente ezo tuzikozesa kwetungura tukagura tents hata cyaro kitu nito tukupangisa tents sakuba tukazigura omubwingi kandi tukaziyo project y'empunu. Sente egi katandika kwombekwa omu mwaka gw'2020 omu kyaro kya Kashoroza omugomborora ya Kigaga egenderire kuhwera abantu omu districts zone z'omuri Kigezi aharimu Rukungiri, Kanungu, Kabale, Rukiga hamwe na Rubanda. Amakuru agagasha kwa Adolf Ayoreka.